ña ladoma kinrayman ña puñuykukunatapish ñana ushapan kinrayman ima kagpika ña paykukunaka ña ñukanchikta ña kutin acomodaway nishpa shamupan partera mamakunata chay ña kutin ña acomodashpa ña kutin kachapani. Kikinkunaka bajo un mismo soltamio rikunahupankichik. Sumak chishikuta charipaychik tukuylla riku mashiukuna ñakuti wayrakuma llukshinakpanchik kikinkupa rikuchikunanachu kaymi kapan la tullpakkunan punllaku rimashpa kagripanchik mashi Rosa Elena Chisapa paywan rimagrishpa kapanchik control de embarazo. Sumak punllakuta charipay mama alishamushkaka pay. Pay compañerito kaypi ñuka kaypi invitashkamanta shina kaypi parlankapak shamushka kaypi kapani ñukami kapani partera ñukami kapani Esperanza de San Roquemanta kapani 62 añota charipani. Pimanata kashnawkunata yachakushpa shamuparkanki? Ñukaka na ñukapak familiakunapish na yachapanchu na yachachitaka yachachipashkachu nipi y ñukallatami yachakupashkani kay pastigutaka shina yachakupashkani. Rikushpa pitapas shuk-shukkunata rikushpa. Na ñuka ñakutiparrapash chayka ñukaka shina primero wawapika ñuka shina shuk viejiku acomodaripashkani chayka ña shina imasha acomodakta ñuka shina yaypi yanka kaparkani chaymanta ñukaka ña kutin ñukallata kashnami acomodawarkayashpaka ñukapish chashna yachakupashkani chashna katipashkani ñukaka ña 16 añoka ña wawayu kaparkani ñukaka piwana derecharitapish derecharipashkani ñuka kusatallata nipashkani kashna kaymanmi nanakun kaymanmi ladoshka kaykupi shina derechaway kashna kaykupimi umakuka tiyakun kaytaka chawpima chashna apaway nishpa chashna ñukaka nipashkani. Wasikupillata kikinllata yanaparishpa. Shina ñukaka tukuy wawakuta ulti wawakutallata chashna wasipilla shina acomodarishpa unkupashkani. Primero atencionkuka ña mashna watakukunamantata kallariparkanki ña shuk warmi wiksayukuna rikushpa. Rikuytaka ña 20 añomanta rikuparkani. Nachu ña warmikunachik ña wiksayu kakpi nachu imashta ña paykunataka rikushpa control nipanchik nachu español paykunataka imashta controlkunata rikushpa kapankichik. Paykunaka ña mama parterakunata ña kutin paykunallata ñana ali kashpa ñana shina purikukunata ñana ushashpa ña ladoma kinrayman ña puñuykunatapish ñana ushapan kinrayman ima kagpika ña paykunaka ña ñukanchikta ña kutin acomodaway nishpa shamupan partera mamakunata chay ña kutin ña acomodashpa ña kutin kachapani. Cada killawayman chashnapish tiapanchu control o warmiukuna ñana ali pacha kakpichu kikinpa makiykuna ima tiapan o frecuencia nipanchik cada killawayman chayapan. Wakinka shamupan 3 semanapi wakinka shamupan killakupi shina acomodarinkapak shamupan. Mishakukunapish mari chashna acomodarinkapak shamupan mishakukunarami yali unos 15 díaspika ña shamupancha ña acomodarinkapak. Runakukunarami chinkaripancha runakunaka un mesta chingan 2 mestapish chinkancha wakinka. Y ña wakinpika nachu nipanki nachu wawakunapish medio lado o imapish chakiukunaymanpish ladoma rin chaykunataka imashta kuinda urmapankichik mama wawakunaka. Ña shutillama kapan ña shutilla kapan kashna yanka umakuka kayman y chaki kashnaman yanka kinray muyupan chaykutami ña kutin shina muyuchishpa ña recto churashpa ña kutin ña acomodashpa kachapani.
Ya. Y chaykunapika imasta rikupankichik o tantiapankichik kikima makikunawanllata wawaka alligumi viñajon yashpa ima peso huevapish alligumi kapan yashpa imasta chaykupika rikupankichik. Chaykuka ña kapan si mamakukuna ali mikushpaka pay wawakunapash ali gordo normal kapan ña kutin mamakukunaka wakinka na mikunata mikupan na munapan millanayachipan chayka ña wawakupish delgado kapan chaymi mashki ñukaka mashki nipani mashki jugokunata upyana kapanki wawakuka na ali llukshipankachu irkimi llukshipanka upyapankichik mikupankichik nishpa nipani. Y chaytaka warmi viksayukunata tullullawan kakpichu chashna rikushpalla nipankichik o viksawkunata imash wawata tantiashpa. Na wawakutapish tantiapanchik y mamakupash y wawakupash igualmari kapan mamakupish ñana mikun y bajarin y wawakupash ña chay kapan unos 8 meses o 7 meses pero uchillaku kapan yari delgado kapan yari chayka ña shinami kapan ña kutin ña wakinka ña mikunakunata ali mikupan chay ali mikudurakunapaka wawakunaka ña ali wawa ña gordo ali kapan chayka ña paykunatapish nipani alimi pesoka alimi kan nishpa ña kutin nipani shinama kapan. Y chashnallata justo nachu mikuna hawaku alimentación hawaku rimanakpanchik nachu wawakuna sumak pacha viksawkunapi viñarichun warmikunaka ima mikunakunata ashtawan mikushpa kapana. Chayka mikuna kapanchik mikuchimanta pani taurikuta berrokukunata shina arroz cebadakunata chuchukakukuna quinoakukuna chaykukunami alimento kapan porotukukuna habaskukuna shinakukuna alimento kapan pero ñukanchik runa indigenaskukunaka shinakun mikupan chaymi ñukanchika fuerzata charipanchik unkunkapapash yari. Chashata warmiukuna viksayu kakpi wakimika yapatapash umakunata nanachin o uma muyun o lanzaytapish lanzan chaykunataka de pronto hambiukuna ima tiapanchu ama yapa chashna kachu. Chaykuka kapan kay plantakukunata ñukaka karapani kaypi ña kutin yanushkaku shinallata apamuparkani chayka shina unkushka mamakunamanka ña siempre ña ñukanchik pastera mamakukunaka tapupanchik alichu kanki inachu umata nanan ima nishpa tapupani shina ña después de 3 wawakupak hipaka como wawa nanay hapipan chashnallata ñukanchik madrekutaka nanachipan chashna unkunashna yari chayka ña kutin chaymi ña kutin ñukaka kay higos pankakuta kay mikunakun illakpika kay higos pankakuta yanushpa shina karapani kaykuwan y kaykundik ima hiwakunata kaykuka kapan alco miku hiwa kayka higos mikunaku kayka kapan nalva blanca y manzanilla y congona y ataco uma nanaypa kayku cola de caballo shina kayka ña kutin shunkukunata nanachipan chay ña kutin kaykunata shina ña kutin shina chapushpa shina yanushpa karapani. Y chaykunataka ña kutin ali urallachu upyana o tutawakunaymi. Kay plantakukunataka hapipani antes inti taytakunara llushikpillata kay plantakukunataka hapina kapan fresquituta chaymi hampi kapan chayka ña kutin karapani mayllak shunkupi upyachipani chaymanta ña kutin yakunayakpika chawpi punllapish upyachun mandapani y chishipish ña kutin upyashpa ña kutin puñupay nishpa nipani punlla kimsa viaje. Punlla kimsa viaje sumak pacha y imashpata kaykunataka inti manara hapishpa hapina kapan. Inti tayta rikushpaka como ña wañushka shina kapan chakiripan anguiapan chayka ñana hampi kapan shinallata chay shinallata kashna verdekuta hapina kapan ima plantakuta kashpapish ña wakinka ña kutin ña rukuyashkaka ña killuyashka kapan chaykunaka na hampi kapanchik.
como aseo cuendagopi warmi mamakunaka chiri yakuwan armanalla chukapan o hasta kunu yakukunawan Chayka embarazadago ari embarazada embarazadago kaña unkunalla kashpaka kakpika ñukaka mandapani shina arrayango armachu o wakinga shina wakinga ña kutin urkuyurata munapan chayka urkuyurata tukuy plantaskuta hapinakapan uma shina hapallanakapan shinashpa chaykuwa yanushpa armanakapan chay ña chirika ña chiri ña pasashka chirika ña gulpi llukshipan shinakapan y wakinpika chashllata imashtanchik presión altakunata charikpika chaykunataka imashpata kapan chay presión altataka primero ñukanchik pasterakuka tapunakapanchik ña embarazada kakpillata ñukaka tapupani nachu presión altata charinki nipani charinimi nipan chayka na armanakapankichichu presión altata charika kaykunu yura yanushkakunawanka nishpa nipani na armanakapanchu chayka ña presión altata charika wañurinkamari desmayachipanchamari haykata chashllata warmiukuna viksayo kakpika ima mikunakunata na mikuna kapan payakunapa ama como warmi mamapish cuidarichu wawapipash ama imapish sucedichu chayka mikunataka kunanpika arroz y fideokuna yali mikupanka chaykukunatami ama mikupaychik nishpa nipani runakukunataka mamaku kaypi shuk tapuyukunata charinakpanchik kay ñukanchik panachukunara rikuchinakpanchik shuk tapuyku kaypi rikuripan nipan saludos pakarichik warmikuna ¿qué tipos de cuidado debe tener una mujer que está embarazada y tiene amenaza de aborto nipan imashta chaykunapika cuidarinaka chayka ama abortachunka ña paykukunaka ña ama abortankapaka wakinka shinakapan wakinka shina imagutapash golosinakuta munaymanta abortankapaka nanayka hapipancha yari chayka ña kutin ña nachu imatapish munawarkanki ima nishpa ña kutin ñukanchik pastera mamakunaka shina tapupanchik chayka shina chayta munarkani chayta munaymantallami kashna nanayka bajawakun ima nishpa nipan chayka shinaka chay imakuta munashka kashpapish chaykuta mikupay nishpa nipani chayka ña kutin ña chaykuta mikupika ña kidapancha abortanaka shinakapan wakinpika shuk warmikunallata medio débil kapan cuerpollata wachariskamantallata débil kapan ¿no es cierto? Sí. Y chaymantapish wakinpika wawakunatapash con embarazos de riesgo wakinpika nipan chaykunapi rikushpaka imashinata cuidarina kapan paykunapish paykunapash ña kutin wakinka mikuytallataman ina mikunkapak munapan yari wakinka ima abortanata ima munapan yarinka chayka ña mikuyta na mikupan na mikushpa kan millanayami shina na yalinchu mikunaka ima nishpa nipanka chayka maski shuk arroz cebadakuta shuk amintakuta mikunalla kapan yari shinakukunata mikushpaka ña mikuykunataka kallaripanchamari jugukunata upyana kapan maski mikunata ina munashpapash jugukunata upyay nishpa mandapani chayka jugukunata upyashpaka ña kutin ña charita ushapanka ñukanchikpa runa kawsayukunaka sumak pacha kapashka astawan ari kay hambiukunawan ñukanchik karin comunidadkunapi parapanchik nachu chayllata kashna hambiukuna chinkakpika ñukanchikpa comunidadkunaka imashi tukupanman no si chayka rimbash ñukaka ñuka partemantaka llakiripanimi shina gentekunaka shamupan yari tukuy punllami ñuka atendipani watachina acomodana tukuy punlla shina wasikunamanka shamupan runa gente kashpa misha wakuna kashpa shina shamupan chayka ñuka chinkaripika pish atendiyashpa ñuka llakiripani chaymi ña kutin nin pay pacientikunapash nin ama wañunkichu nin kawsankilla nin pita atendinka nin pish rikunka nishpa nipan llakillama
Pagui mamas kay una man shamushkamanta ñakti imaragup shuk punllawkunayma toparishpa kanajupashun. No importa, también agradezco a todos quienes han estado con nosotros en la señal de APAC TV. Estos son los conocimientos ancestrales que seguimos compartiendo con todos quienes son miembros de la asociación Pacarichi Warmicuna. Esto fue La Tulpa. Hasta la próxima. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita y compartir. Nos vemos. Uyayaisha, Harisa, Uyayaisha, Pachamuti, Uyayaisha, 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 Chisisa, Uyayaisha, Mishkisa, Uyayaisha, Intiyaya, Tuncha. Bajo un mismo sol.